kugira ubone rero ko ufise iyo tara yo gukina filime byaje gute ninde muntu yagukabuye yatumye ubona yuko ufise kumbe impano yo gukina filime umuntu ariko bako je ifise inspiration ico gihe yo kumuririmbya neza kuko ifise umubaza wanje ko malazi bakora mu Rwanda iyo yaguma yesika inyuma y'inzu gitare rero bari turirimba ifise nibo ziyakora kuko ico gihe yakorana na Liza Basenga Media TV muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizigera na rimwe inanirwa no gukemura ibibazo byanyu jiwe nitwaroyizi NK57 ndashimira umuntu wese akurikirana ubwa rwa Senga Media TV muraba gaciro kuri twebwe kubagira n'umugisha kandi turabashimira cyane ko mudukurikirana umunsi ku wundi guys no munsi rero nabazani mu ba cameraman beza cyane mu ba director beza cyane mu makinyi ba filme beza cyane mu banditsi beza cyane ba filme nawe sundi ni X-Live Exenda kuramukije kandi mu cyubero cawe ukiramutse n'abantu bose badukurikirana kuri Senga Media TV. Senga Media TV. Yeah. Uramukije muri Imana namwe abafilme nduri abakozi ba filme nduri mumeze neza cyane saka ariko fize produce yitwa X-Ray band X-Ray bose bahebiye yake bachako ibintu nk'ivyo jemeze neza cyane abafana banje abantu bakuri bati wacu cyane abakozi ba filme nduri X-Ray izo shene wambaye mu ijosi zisize agaciro kangana gute aya n'amamiliyoni nambaye niwe wasubiriye mu peza aravo yahora yitwa wari mu gasho yitwa Berry Chris yambariye amahera menshi yaje nitungana urya kuko ravye karere yiwanje niyo tradifera okay nawe nibari ikintu kimwe kivuga mu buzima n'umugabo karere sico kibuye n'umuririmbyi je nawe ngabantu mu filmmaker okay X-Ray ufise filime yatoye agashimwe ko mu mwaka uheze ko muri Festival ya filime nziza cyane ijya filime kugira urundi yandika byahereye hehe historia yaje gute vyamaho ahesena ya igihembo kuvuga je ndibaza na bintu byinshi nagize gusa nuko twavuze ati kandi gukora ibintu tamenyera imigambo kuko mu Burundi hangu iwacu ari ibintu usanga nyine ugomba kwinjira mu bisi ariko niba bishaka gusa yego tandukanye n'aya mapenzi tumenya cyane tubona mu Burundi yego icyo nishabe no baracavuga ati nisunga cyane cyane bigatira ku mwana ni histoire yabaye ku buzima busanzwe ariko yesitwari twisunze yego ku muntu ku mwana byamubaye ku niyo yakize kandi urabona ko ari kurangira kwitegura X-Ray urumo mu bantu je no kwitabanyamugisha cyane nyuma yo gutwara igihembo na Festival uraje naho muri limitero utsindiye moto wowe kuri wowe biba bimeze gute kuba ufise imigisha nk'iyo yose gutsindira ibintu bigiye bitandukanye mu mwaka umwe naho nyine kuvuga imigisha kuvuga tumugisha naratsinze moto muri limitero ajyaho cyo umenya imigisha ikintu cyitwa imigisha kiva mu bantu yego rero kuvuga je mu majambo make cyo cyambere witwara kubana n'abantu bose ko bajya abantu batanga imigisha yego abavyeyi naho nyene ko iyo umuvyeyi wawe aguma kwiyumvira na kwidogera canke wewe utitwararika cyane abavyeyi yahantu usanga imigisha yawe iguma mu maboko yabo rero je nka jewe ni umuntu wa mbere baye kubera abantu baye kubera abavyeyi banje kuko rero iyo migisha nyene uko biratewe ivy'Imana biratewe murabizi simuda kuronka amapi ariko bije kabisa birabije umuvuduko je ndashobora kumara nk'imyaka 5 simvugwa singiriki ariko Imana ivuze ati abi wanje abantu biwanje jewe nzokwa ndabibuka nawe ndakigihuka iyo kuvuga rero jewe mbaye n'Imana no mpamvu rero bariyo migisha je ndibazasira nk'imigisha mba nifuza urunga tu wiki nkura nawe bitariko biraza abantu bakoresha amagetegete turabizi ariko jewe uvuga ati amagetegete mukoresha naje nkoresha amagetegete yiwanje y'Imana yego okay ukimara kumenya yuko watsindiye moto muri limiteri
ukimara kuvyumva ukabona iyo message ukavuga ati ivuga ati ni wowe watsindiye moto wiyakiriye gute ahantu wari uri byari bimeze gute wari uri he muri ako kanya aho nari ndi cyambere nari muri shooting y'ireresi kubera arumva ndibaza vyama mwabonye ko saison 2 saison 3 yego ico gihe kubera nabonye saison 3 nari namaze kwitegura umwanya munini yarashavuga ati amakanda basubira cyane n'imisinzira ikabe ndakora agafilme gusa gatoya ariko yitwa urufunguruzo ico gihe rero yari umunsi wa kabiri ndiko ndategura gusa agafilme k'urufunguruzo kugira iki mvuga ati kurindira abakozi baje mukurindira vyama saison 3 ikabe ndabaha iki urufunguruzo basi gatoya gusa yego bari gato sana atevuga ati kambe nakongeza basi kugira ico gihe nari muri shooting y'urufunguruzo bari urufunguruzo narabuza amakuru basi ariko urufunguruzo yazanye n'umuvuduko yazanye imigisha bara telefone ndi kumwe n'abandi bantu warashaka ko nari muri set nawe nyine muri cyana nayitavye ico gihe nacashira mu rugo pamwe kuko aziko bo muri miteni babandi nyine urumva bya bintu byo kuvurukana yego asheshe buro kwa nayo bati tume dukina bari ngaho rero umva no witwa idini batego okay ngo rero twadukiye muri mite ndashimwe kawe finally javre ngo no ngikazo gwecho uzoce witegura ngo baganye kujumura cyane batego bateba usanga wese ahubwo tuvuga ati afise shooting dukora mu gatondo hageze midi après midi cengira iki ucugenda agiye kwebana nk'agashimwe batsinarishimwe kuvuga rero ari ibintu dukora wasanga mari duheza yakiraho X-ray uno munsi muri filime y'u Burundi ukorana n'abantu benshi bagiye batandukanye ntabeshe ku bwanjye sinovuga ngo hari umuntu ndabona mudahuza muri sinema y'u Burundi ubigenda gute ubitwaramo gute kugira ngo ugende ukorana na bose baba baguha amadiri bose ngo make muri filime icyo muba cyevugira muri filime so kuvuga ngo umbonye ndikunda kinanga cyangwa ndikunda akora filime y'umuntu kanaka ngo twa tugiye kugira amafaranga oya kuko uravye filime ndundi ahigeze ikwira siga cyane umuziki wo mu Burundi yego kubera iki muri filime ndundi icambe twaje dufite imitima y'urukundo urumva kwitangira abandi dufashanya urumva niyo mpamvu uravye no kuri YouTube ikintu gikurikirana cyane mu Burundi ni film tuje diferana n'umuziki ukora hebe barabasatubi aso indirimbo kugira shikare sanka ariko twe dukora film sanka no masaha 5 yego urumva underground uro gusatazwe muri film aso kubisa film nabura dika ariko mu muziki cyangwa umuziki no mu munsi sorurabe ni views 50 urumva kuko rero muri film ndundi uno munsi nimba nje ukora mbona amatandukanye suko ngo ndiko ndagenda kuyora amafaranga uya ahubwo nibyo uvuga ati guma dushinga ubutima hamwe yego dufashanye iki igikorwa cyacu gitereke imbere ariko rero muri no minsi nibyo baje kugira muri no minsi ari abantu bagomba basubize filime y'umuntu biragaragara usanga umuntu uci duhagararo ko umuntu ubona yuko agomba gusubiza filime y'u Burundi nyuma uci duhagararo ko umuntu ubona yuko abantu umuntu umwe nashobora gusubiza filime y'undi nyuma cyangwa igikorwa cy'umuntu muri abantu 50 umuntu umwe nashobora kubasubiza inyuma yego bagomba kuyisubiza inyuma bafite ibyiyumviro bitandukanye no kubera iki twebwe twinje muri filime yesi cyo gufashanya gufashanya kweli umuntu asubira inyuma agumahanye ariko bituma icyo gikorwa asosiyete kanaka iguma gitera imbere me ubu hari abantu benshi muri filime babaze kubona amatebane jewe rero ni James mba abandi bose gusumba yego jewe batamaye amamiliyoni angana ukuntu sishobora kugira iki kugenda kubakinisha kweli twese turakora dufite amafaranga ko na satubi bivuze ko mu underground eba ndafite amamiliyoni ushaka kumukorera uva ushaka gukora yego ariko uravye filime twebwe ko twinje muri system ya filime kana tubonye ko afite ibyatala kanaka tubate gerageza mufashe kiniki akashida gukinira abantu uba twafite umutima uva urukundo ico gihe ya filime cyane cyane twinje mu YouTube ariko rero ubu byo kugiwanje mbona arabantu binjiye muri system umengo bakibyaza mu musaruro kuko umusafara wa amafaranga uri trade yego
wabaye amafaranga ejo umenye yuko ari umuntu ariko arakeya nawe nyine bati uyu muntu nabaye amafaranga ejo nkeneye nagiye bizogenda azoma amafaranga nakaroro jewe uzati jewe umuntu arakankeneye wowe umusubira namukira muri filime je ndaraba uvuga ati je sinovuga ati ngurabona ngo nakaroro wewe ubati ngo wewe urankeneye kweri urandakara no gusimba jewe yego swati ashaka gukina cyangwa akubwira ati ngo ndiho kipe je gukina nawe ndaraba uvuga ati wewe nanye ko filime nduri turazi kwata amafaranga yinjiza ku mizide cyane nta mafaranga menshi twinjiza ku mizide yego cyanda gusa nani wawe mugabo nta jewe cyanda gusa miliyoni 5 miliyoni 2 n'ibihumbi 500 akarorero ko je ndiko ndagucinde bro yego rero ari abantu rero bataraba batuze umubyaso aho bazi kwati uyu amafaranga arayafise yego songa ariko nka jewe ndigo nganje ndatira biraganye na hajano abindi bivuga ndagukeneye utubwira nyinja amafaranga cyangwa mukinzo ari amafaranga ariko kabisa bari ibintu bigoye nibazo kwita amavisa amajana 5 I am teach Jesus umaramara je ndumwigisha zo kuma nike abakinyi biwanje avuga ati jewe aha jewe munazo kenda kwa abakinyi banje jewe ngamo bro abisa abakinyi je bisa abakinyi rero no mukinyi w'umwaka yavuye wawe abandi bakinyi neba kunye bagaragara muri andi matsinda yego besh sigeze nsaba amafaranga abo tutona ngenda kweri kwati system yo kugiye gufashanya namubwira ati wewe rero mukinyi ngenda muguhaye ageze umfate neza yego bro sinavuga ati ngo urazi rero mukinyi wanje ndi guteza kumva amajana 5 cyangwa miliyoni yego Alexe, this way yego nta mukinyi wanje azosubira kuva muri timu yanje tutabonye amafaranga ngamugero kandi batigeza kugenda uko nyine Alexe, dusuye inyuma gato wavuze ngo umuziki na cinema ati cinema zisigaye zihemba cyane gusumba umuziki shaka kukubaza hari umujama yitwa Joaquin Smith uno munsi yahebye filime agenda gukora umuziki wimvira yuko yabihebye kubera ko abona atanyungu yokura mu muziki gusumba iyo yakora muri film bo urazikira umuntu wese arafise inzira yiwe cyangwa yabafise profit kuko uno munsi muri presenter sinibaza kuzoba ndanye no presenter wewe ufise profit kana ati je ndiko nakufita kwanza ningira nako ngache sibira yego usaba ufise target yiwe kuko umuntu wese vuga ati jewe kugira je muri America nigeze kwaza kwirobeka kameramani ndodero kuri gihugu usaba kazi muri ibintu nyivyo ro igeni target sibwo bije mu kintu kubitoze samples oya rero Joaquin twinje kwa Joaquin yego Joaquin n'unawo mu telefone kamubaza bro sikuvuga yuko ngo Joaquin yarahebetse yarabaze kuva muri film cyo bicambe kandi sikuvuga ngo yinje mu muziki abakora cyane umuziki usubiza film ariko ubwiwe yaramenyesheje yuko abantu bahora bamushikira muri film baza bakamushikira ku bijyanye n'umuziki naho kuko abantu bahora bamushikira muri film boza kandi bakamushikira no mu muziki kuvuga rero film naraheba gukora film azoyikora nuko kuserere icyo no kugira film nicyo kintu cyambere kigoye kubera film arunda abakinyi barenga 10 bro ariko muziki umenyera ashobora kuronyo mukuri kandi cyo umenye umuriri umuwatera avuze ati ngo yinje mu muziki yo twiga urumva film imwe irashobora kuba ifite muziki irenga 10 yego bro ariko umuziki umwe kuko umuziki urashobora kuva uno munsi ngaho uvuye ku nshuti acuso ngo gusinya yego film urashobora kushutinga indwi 3 cyangwa kwezi cyangwa amezi 3 bacugira kandi editing y'amezi 2 bacuprepara kandi no kwisoko usanga ku mwaka usora amafilm 2 ariko umuziki ni ngurufungu no usumye ushaka gusora yingira bijana ku mwaka okay ego akabazo kanje gakurikira niba yagiye hariya nuko biwe yarushe avuga ati bya film je birankosoma energy cyangwa uburyo ego ariko urumva ko ari umuntu afite target yawe usanga target yiwe ari 6 umuziki ariko kuvuga ngo film yarahefte umuntu yabaze kujya muri film n'abaririmbyi benshi bakava mu muziki bajya mu mafilm okay uno munsi excellent n'abantu benshi bakina filme cyane cyane mu myaka ya 2024 2025 mwebwe mwabikoze ngira ngo bitaragira kugwe kubiri kuno munsi nizihe ngaruka mwahura nazo mwebwe mwabitanguye kuva kera ababikuru no munsi badahura nazo kera abana bose bavuga yuko ko ibyo se isakukira n'atumanya twebwe kera twari dufite
intambamyi nyinshi cyane y'ivya YouTube je natawe gukora filme cya YouTube bitarabaye cyane baramuvuga ati umuntu akoze filme acyafisha kuri YouTube bakura amafilme icyo gihe ufise uburyo bw'atara pepera nk'ibintu by'aratanga byagiye ibasi ya CD flash twaje kubabona yego flash yari amasede cyane cyane rero namba rero y'ufise kabisa usanga umuntu akora filme azaza kwitangariza yego hari bacha badudu para duke icyo gihe urumva byari by'amaservice kuko kenzo tufise by'amaservice yego service zo yatubeshye ngira igeze ya nuko rero niyo manyi twahuye nazo amatara twabifise projecteur bitukura byari bitukura yego twabifise kamera fito cyane apani yiwa n'ibindi cyane ma 600 kandi ukora filme keri cyo gihe wabona twiga sana ni filme twakoreye ijya filme ya Ijona Kidu icyo gihe yatwika kure bafata abantu n'ibambere yego kubera twageza kurondera amabisheshe twari dufise umuntu usura koze filme tuzashira kuri YouTube basi aboneke nya $500 ariko ubu avantage tubona n'ugwaruka ukora menya n'ingoga wari wa chat GPT kira chat GPT dufise chat GPT ashaka kubwira ati mbese ko nene kiniki ndagukora ikintu fasta ari ama website mashasha abana bakinogeye ko barakora yo gukora radio bivaye n'umubiri wanje n'ubwongo bwanje butarasaba cyane aje ndi mu rugo gwaruka byase wakera ariko nabandi mu gwaruka kandi kubera igena n'umwana yego actually watanguye gukina filime kera ni kihe kintu kimwe cyaguteye kuba umukinnyi wa filime je wanashaka natanguye kwaza ko muri bwo mu buririmbyi nacu mu producer ujya mu kamera filime muri ibyo nace nangwa kwigisha yo gukamera amakuru uba jaje dukora ikora twinshi urumva je cyatumye boss kuvuga ngo cyatumye ko jewe ubu cyatumye ninjya muri kubera ibyo kuririmba biragoye ibyo gateka kuririmba uzobikora ko n'ubura wakora n'indirimba rimwe na rimwe ariko bajya bateka mu ngo sa musaza cha filime cyo mbona ko kiri niyo tarayi wanje isaze ko nace mbona ko talafise neza na neza yo gukora filime kugira ubone rero ko ufise iyo tara yo gukina filime byaje gute ninde muntu yagukabuye yatumye bona yuko ufise ko mbimana yo gukina filime umuntu nayo bako je nfise inspiration icyo gihe yo ko muri ibya neza kuko nafise umubaza wanje yitwa Malazi bakora mu Rwanda iyo yagumanye speaker ari nyuma y'inzu gitare rero bari turirimba sinimbo ziyakora kuko icyo gihe akorana na Liza ko yamusanze muri studio yo gukora iyo yagumanye speaker rero brother wanje yitwa Malazi acho bati je no tiza kubona je ibintu ngeza kubyinjira ko je ava yuko ninjya muri ibyo cyane muri destinataire cyangwa mukasi natafata mbona ni muri filme muri Saint-Germain rero sizigenda cyo nisanga namaze kwinjira muri ibyo bigoro ko akwatse kanije muri Chelsea okay X-Ray uno munsi umaze gukina filme nyinshi zakunzwe cyane ni kihe kintu utegura kandi gukora kugira ngo ni kihe kintu utegura gukora kandi kugira ngo tubandanye tubona X-Ray tuko turabona umunsi yabananije akora ibikorwa bitera bije imbere umaze gukora filme nyinshi zagiye zikundwa mu buryo butandukanye utegekanya gukora iki kandi kugira ngo urushirize kubandanya ukora byiza gusumba ibyo wakoze ejo Jendi wazana nini birenze ubwo shize mu budege yahandi bazokuma banshaka kandi urumva mu mahigano isi yose murabari mu mahigano abantu bavuga kirajya gatipe komeye ikava kuri hiti yego we ikigwega kuva kuri hiti no guforonga amafaranga n'ikindi kintu naje rero ubu sinyeneye hiti cyo mu abantu bose baba banyiyumvira nabi cyo sinyeneye hiti ntabwo je ngo kubise karite nangi bikorwa bise karite kumwe bya bikorwa jiwanje byo bigenda bifeza gacize bro yese beze aba bapeti bagenda bavuga ati ngo jewe na fine no kora jewe ngo idashikana oya igigo cyo kiragiye urusha injiro kushira hejuru bituma mura amanuka X-Ray niki kintu no munsi boguhereza ugahita uheba gukina filme burundu woronka no munsi canke boguha ugahita uheba gukina filme
shaje ndibaza nta kintu na kimwe kwerekeye sekuru kuko none uja muri Amerika ndazi ko bigoye aja muri Amerika sinora gukina kwiwe umuntu afata agatelefone kaje ko ndazi kwishutinga aca nkina hajya aca nesa arahajya aca manyina amasaya ufise umwanya naca nkina bose muri kintu cyo tumate muje ndahetse kwiwe okay extra twagusanze mu kazi urakora uremera ufata umwanya wawe uratwihanganira turakora ikiganiro tubanze tukureke usubire mu kazi ngira ngo tuzokora ikiganiro undi munsi kandi ndagushimire shimire n'abakunzi bacu bose shimire n'abakunzi bawe bose abafana bacu ku mpande zose tubashimire babandanye badukurikirana badushikirana no mu gihe bose bara babikoramo kubera ko atari abafana natwe ntacyo byoba bimaze ibyo dukora atabafana namwe ibyo mukora ntacyo byaba bimaze ngira ngo nje ndabashinda gushimiye ku gatwe kanje murakoze cyane mwashyize hafi muri seti tuzokora ikindi kiganiro okay ngira ngo wogira ko ushimira abakunzi bawe n'abakunzi bacu bose muri rusange nimba ari n'ikintu babwira ku bijyanye n'ibikorwa byawe ubw'ikintu ugenda ubabwira Senga Media bakuzi ba Senga Media ndabashimiye cyane n'abakuzi ba Hebose ndabakunda cyane kuba bwa musizo kuba izo bashwarane n'uko kwezi nyine turimo n'abishatse niba ukoze turapanga Imana nage panga ibyayo ariko icyo kwizera ni sawa no gusenga no niko mu mwaka ni bwagusenyewe maze bikora neza abakunda bana n'ikindi anakuye tuzi ciao murakoze bakunzi ba Senga Media Imana ibane namwe murakoze turabashimira ko mudukurikirana umunsi ku wundi Imana ibahezagire ciao ciao